Evo, nakon pobjede u prvom kolu protiv Nizozemske, u drugom kolu stigao je poraz od Mađarske. Debitant u reprezentaciji Adis Buljubašić, reci nam kako si doživio ova prva dva kola. Interesantno i novo iskustvo. Iskreno onako, bojim se da ovako, možda od prevelike želje, prevelike neke euforije sam jednostavno odigrao. Ajmo reći onako izgorio u ovom prvom, ali se vraćam. Biće teško proći skupinu, ali još dvije utakmice nas čekaju, Slovenija, Slovačka. Slovenija, Slovačka, dvije pobjede za nas. Izbornik reprezentacije Branko Šubić. Ocjena prva dva kola. Pa prvo kolo je onako kako je, mislim da smo očekivali tu pobjedu, iako nam je Nizozemska bila nepoznanica. Ovo drugo kolo vidjeli ste i sami što se dogodilo, ali mislim da našim dečkima treba svima odati priznanje. Vidimo kako Mađarska igra, kakva je to reprezentacija, ali isto tako slažem se sa Adisom i mislim da u sljedeća dva kola idemo samo s tim da pobjedimo. Jer jedino nas to vodi u sljedeći krug. Kapetan reprezentacije Zoran Grgić, Mađari su očito bili prejaki u ovom trenutku. Jesu, malo nas i sreća nije poslužila. Zapeli smo na izlazima, tako da nemam šta pretjerano previše reći. Ali idemo dalje, još dvije utakmice. Normalno, te dvije moramo sad dobiti. Idemo dalje, do kraja, nije sve gotovo. Hrvatska! Ok, Vlado, reci nam kako je bilo igrati utakmicu kad znaš da tvoje bacanje ili nas eliminira sa evropskog ili idemo dalje. Pa moramo biti koncentrirani na igri, odigrati kako treba do kraja i gotovo. To je to. Zadovoljan sam i vjerovao sam u Vladu da će to napraviti. I dvije najdraže pobjede, dva najdraža izlaza danas je Vladin izlaz i od Krčmara sa 150 i normalno bacanje na koljena, to je bilo nešto. Bilo je pitanje oklada, a ja kad se radi o okladi uvijek dobio 150. Rekao sam sam sebi, Borisa koji izađe 60, 60, 30, pazi se na koljena. I tako je bilo. Bili ste i sami. 60, 60, duplo 15 na koljena i to je bilo to. Sada slijedi ždrijeb, mi smo prvi u skupini, znači dobit ćemo nekog od drugoplasiranih iz ostalih skupina. To bi trebala biti malo lakši možda posao. Ma ne bi ja rekao, mislim da od ovih 8 ekipa svih koji su ušli unutra da tu nema laganih i teških. Ja bih samo rekao da trebamo igrati onako i ući utakmicu kako smo ušli u početkak ovih grupa. Znači igrat mora se pobjeđivati, ako se hoće ići dalje pobjeđivati se more, nema kalkulacija. Ovom prilikom je nama kalkulacija donekle i pomogla, no međutim mi nismo kalkulirali, tako je ispalo. Evo nas sa pobjedničkom reprezentacijom u četvrtfinalu, Uragan protiv Njemaca. Boro Krčmar, reci nam kako si ti doživio ovu partiju? Prvo da ti ispravim, Boris Krčmar. A doživio sam, a sami su vidjeli kako, igrali smo super. Ja se nadam da ćemo tako u finalu igrati, ja sam siguran da smo prvaci ove godine. Boris i dalje zabavlja publiku sa čudesnim izlazima, ovog puta bilo je to koliko? Bilo je na 64, 2x6, 2x16, pa na 161 na Bull. I ja se nadam da ću dalje zavaljati publiku na taj način. Das erste Spiel haben wir leichte Checkprobleme gehabt. Hätten wir vielleicht ein Unentschieden rausholen können, aber die waren heute Morgen einfach klar besser. Nein, ich meine nicht ein Spieler für die kroatische Mannschaft. Er hätte ein bisschen gucken können, wie die Aufstellung ist, wie gespielt wird, dass wir vielleicht mal eine andere Umstellung drin haben und nicht immer das gleiche System spielen. Ein bisschen taktisch spielen, ein bisschen verwirrend und nicht immer das Gleiche machen. Deine Meinung, wer ist der erste Favorit für Europameister? Wenn ich jetzt weiß, wer noch drin ist, lass mich mal schauen. Also ich tippe mal das Finale, wenn die Konstellation so hinkommt, dann wird das Kroatien sein gegen Ungarn. Dobio si sve utakmice protiv Njemaca, nijedan poraz. Kako si ti doživio ovaj Uragan protiv Njemaca? Super, počelo je rano u 9 sati, mislim da je to bila naša prednost. I stvarno igramo svi četvorice jako dobro, tako da imamo šanse, ja mislim da će Srbija pobijediti Čehe, da imamo šanse ući u finale, samo treba ovako nastaviti igrati.
start je bio dosta jak u obe partije, tako da mislim da smo jednostavno i psihički dotukli na kraju. Dogovorili smo se jutros odmah žestoko, odmah maksimalno, da se ne snađu i da ih što lakše dobijemo. Pa bili smo jednostavno barutano, nabrijani do jaja. Prestrašno, svaka čast dečkima, nadam se da će ovako nastaviti. Očekujem Srbe u polufinalu, a onda u boju za narod svoje.